kanal isin irraa sodaadhaati waa afran kanarraa fagaadhaan hunjee viidiyoo kanaan qadhumaan hojii daawwadhu waa afran ergamaan rabbii nurraa sodaate akka waan san hojjannu mee na waliin turiiti waliin barra insha Allah ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, thumma ma ba'd, وبلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأفر إرجما ربي عليه الصلاة والسلام حديث يا خيستي أمة سات الراسوداتني الراهس أكفقاتا نوفنا من دبو بلينكية. حديث إمام البانين حسن قل خيستي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله را رفي حديث يا خيستي إرجال ربي خن حديث إمام البانين صدركا حسن جو غاري جو خنف خيستي أكن ننجا إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط الرجرتي واني همان أني هواس خيا أمت خير را صدار مال صدات إرجم ربي صدان إرجم ربي مال إبسا إرجم ربي واني قرتي الدنيا تنا خيستي إرجميف خنقرتي قچيلو دان نوتي دفيف اكنوت ابد جلا باني ابد ربي جلا برارمني جنة ربي اركنو في نهندنو تنا حديث برا خيستي ما ننجا فكين كيافي فكين خيسن اي حواس ساباني امه محمد باني فكين كيافي فكين كيسن اكغرتي بلاچا غما ابدا اوتالو انيمو بلاچا سن خنين ابدرا دور كجير غما ربي عليه الصلاه والسلام isinimmoo diddaniina harkaa baatanii gariin ibiddasan keessa kuftan hunjaa ergamaan rabbii wanni ergameef qaceelloo gartee nuti qabannee rabbii keenya jaalachiifnee akka jannata rabbii seennufi duba inna akhwafa maa akhaafu ala ummati wanni akkaan ani ummata khiyyarraa sodaadhu oggajuu ergamaan rabbii ay wantoota yoonii fi isaan dalagan gartee dallansuu rabbii itti arkamu akkasuma immoo ibidda jahannamna duraa seenan خجنة أركن نيفو جارجما ربي تناف سودان إرجما ربي وني إبسو نخنات تهلاك موانسا مالجي دوبا إن أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط دلقا أمة قرتي قوم اللوط دلقا إسان دلقني ربي اتهلاك سن دلقا سنين إسن الراسو داجي إرجما ربي قوم لوط مال بلي سني ربي نسان هلاك أمني قوم لوط gartee jinsiyyaa takkaatu walitti haajama dhiirri dhiirumatti haajamu jechuudha fadhii lubbuudhaaf dhiirri dhiirumatti haajamu ummanni qoomuluut wanni itti mokkorame dalagaa guddoo tana duba dalagaa hammeenya fokkottuu gartee najisummaadha dalagaa tanaan isinirraa sodaadhaa jee dalagaan tuni dalagaa gartee yoo hawaasa tokko rabbiin subhaanahu wa ta'ala hawaasa ganda tokko yoonii fi ummanni sun dalagaa qoomulu dalage yoo isaan qofa addunyaa tana gubbaa jiraatan rabbiin hawaasa sanni balleessaa jiran hawaasummaan tokko walii galee cufti isaanii yoo dalagaa gartee qoomulu takkaahu amma yeroo ammaan tana gahee jaaniin dhiirri dhiiratti haajamu walciyaadu billah dalagaa tana namni yoonii fi kan dalagu taate hawaasni tokko rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaa tana gubbaa hin jiraachisu ummanni sun ummata abaaramaa ummata halaakamaadha rabbiin addunyaa irraa ni balleessaa jiran kuni ummata qoomuluut qofa osoo hin taane ummata biraa keessatti illee wantoota argamerraa hedduu bobbaleeyyan kiyya ummanni tokko cufti isaanii kana daleeynaan rabbiin ni halaaka waan fokkottuudha jechuudha amantiin islaamaa xahaaratti nama ajajji amantiin islaamaa ammallee maali nu ajajji takaasura gartee dhalaa fuunee akka gartee wal horree walirraa horree heddummaan nufi ergamaa rabbii tanaafi horaa heddummaadha guyyaa qiyaamaa isinittiin dhaadadhaan hunjaadu bobbaleeyyan kiyya kan duraa wanni ergamaa rabbii nurraa sodaate ummata isaarraa sodaate maali dalagaa qoomuluut ummata qoomuluut sani duba irra hedduun keenya gartee amma yooni fi dalagaa akkanaa jennee dubbanne a'uudhu billaa akka jennu abdiin qaba immoo bobbaleeyyan kiyya biyyootii gartee biyya alaa ja'an tana biyyootiin islaanuti guddatte jennee sammuu keessa yaannu tagartee faashinaa fi waa hunda keessatti isaan hordofuu feenu kuni biyya qorooman jennu kuni akka ajaa'ibatti gartee itti hirmaatanii jiran yeroo tana keessatti sababa gartee
راوي دلقات هناتي نمو ركوب رفيتو جراو ديون تنيجو خان أمان تنمو بلتشا جرو ربي سبحانه وتعالى نهون داهو رانواتيس خندورا إرقام ربي دلقا قرتي قومولوت تنان إسن الرا صداد لأنه يودليني ربي سبحانه وتعالى حواسسا يمل كيسو وانتهف خلما فعلا إرقام ربي عليه الصلاة والسلام حديث هي خيستي ونين أكان إسن الرا صدادو إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر واني أكان أني أمتك يرى صدادو أكيسان دلغن شركي تكشو خانوما غرتي ربي توكيشوم سينو إرقام ربي تأمني جرو شركي تتكو دلغو شركي تكو انتمي جنان الرياء أغر سيفنا رجي إرقام ربي عليه الصلاة والسلام نمني تقوان دلغو خيستي أغر سيفنا بربادو نمني غرتي أكيسا أركو بربادو الرياء والسمعة akkasuma immoo dhageettii namaa barbaadu ebaluun bar akkana jee bar akkana qara'aa bar hin agarre jaanii dhageettii namaatii fi harkaa namaa itti fadhu waan daleelu san jechuu ashirkul asghar shirkii xiqqoo tanaan isinirraa sodaadhanuun jargamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam yaquulu allahu yawma alqiyaama guyyaa qiyaamaa rabbiin subhaanahu wataaalaa hogganii fi gartee gabrootan isaatiif galata galchuu ni ja'a inna jazaa'a annaasi bi'acmaalihim dalagaan arraan tana namuu gartee wanni galata itti arkatu waan gartee inni carraaqateen arraan tana galata arkata namuu immoo idhabuu isin deema eenyu warri gartee riyaa'a agarsiifannaaf dalaga addunyaa gubbatti idhabuu deema isiniin kun ila alladhiina kuntum turaa'uuna fi isaanuwwan agarsiifachuu turtan dalagaa ibaadaa godaleeydan nama agarsiifachuu turtan akka namni isinii dhaga'uu feetan isaanowwan bira deemaa warra dhageetii isaaniitii fi harka isaanii barbaaddan san isaan bira dhaqa duniyaa irratti jechuu fanzuruu hal tajiduuna cindahum jazaa'a mee deemaati akka gartee namni isinii dhagahu barbaaddanii akka namni isinii arkuuf dalagaa hojjettan san deemaa ummatuma san irraa yoo arra galata isinii kannan mee deemaati irraa fudhadhaa jaa rabbiin subhaanahu wataaalaa ashirkul asghar shirkii xiqqishuu riyaa'a agarsiifannaa dhageetii namaa barbaadu waan daleedu keessatti jechuu kuni waan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam nurraa sodaateti wanni ergamaan rabbii sodaate immoo akka jennetti waan gartee nuti akka jannata seennuuf girdoo nutti tahurraa hidu bobbaliyan kee duba riyaa agarsiifannaan akkamitti girdoo ta'a dalagaan teessuun akkasirraa hin qeebalne godha rabbiin gaafa namaaf galata galchuu deem ati siin jaa eenyu bira deema isaanowwan agarsiifatan san bira deema waan nuun joof tunillee gartee waan hamtuu ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam nurraa sodaatani kan lammaffaadha kan sadaffaadha ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiya sahiha gartee tafsiira qurxubii keessatti dhufe keessatti ergamaan rabbii akkana jaa inna akhwafa maa akhaafu calaa ummati wanni gartee akkaan ani ummata kiyyarraa sodaadhu kan sadaffaadha a'immatal mudilluun duree nama jalliftuun irraa sodaadha ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam duree hawaasni tokko beekaadha je'eef dura godhe immoo inni wallaalaadha duree gartee namni rabbi sodaata je'ee isa amanee amaanaa hedduu bira kaayate inni immoo kana maganu ka amaanaa namaas intiisine ani wanniin ummata kiyyarraa sodaadhu akkaan duree nama jalliftuun sodaadha nama muslimaa bakka bu'u hogganii filaalte gubbaa isaa maasha Allah tabaarakallah taqiyyun naqiyyun khafiy gartee nama qulqulluu rabbi akkaan sodaatu fakkaata immoo keessa isaa sodaan rabbii humaa takka hin jirtu amaanaa hin beeku duba baleenkii arkaan jiru waan kana meelaali ga'ate hawaasni keenya arraan tana hajjii deemna je'ee maallaqa isaa kafalee gartee maatii isaa rabbumarra dhiifatee waan qabu gurguree itti dhadhawatee hajjii arraan tana nin deema gizee jee maal mudate hawaasni keenya duree gartee nama jalliftuun irraa sodaadhaa ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam li'annahu hawaasni tokko duree isaaniitiin ibsama hawaasa tokko kadura bu'eetu yeroo hundaahuu namni isa laala eega gartee dura bu'aan isaanii akkana ta'e eega sheeyinii isaanii akkana ta'e maaliyyaa duba awaama hawaasni bal'aan akkami je'ee waan namni gartee hawaasa tokko ittiin madaalamu mataa hawaasa tokkooti duba akkuma gaallinuu gartee durii duraan laallata jaansan tanaaf ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiya sahiha gartee tafsiira qurxubii keessatti masdaraaf hin dubbadhe
تفسير قرطبي خيسر في إرجمع ربي عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة المضلون ونين أن أكان أمة خيرا صدار دورين مجلفتون الرا صدار أجي دوبا بليانكي خان أفرفا